अहानबदा मरोइबे पाउ जेनिम्स हॉस्पिटल दा असम राइफल्स ना बर्मिस कुकी असोक अमा पुरक्तुना लयेंग लंबा थेंगनबदगी मियामना हॉस्पिटल दा थोमजिलखरे चुराचांदपुर मेडिकल कॉलेज की महैरोई सिंह कैरियर मंगहनदनबा एग्जाम पांगथोकनबा नेशनल मेडिकल कमीशन दगी अयाबा अमदी पौताक लौनबा होनरी हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापर मंजना हाइख्रे मियामदा नेशनलिज्म अमदी पेट्रियोटिज्म की वखलो निंगथीने लेरमलबदी ngasi wariba asi waramloi haina Forum for Protection of Heritage of 23 Unsung Heroes Andaman Chapter 1891 की को कन्वीनर न फोंदोखरे तराम नोकचरे हाउसिंग नुंगथिलगी नोटिस विंडो की पावर रिबन रेशमा पिजरे म्यांमार लापनी हाइबा नौमैन पादना सोप कुकी नुपा अमा जेनिम्स हॉस्पिटल आसाम राइफल्स कंगू अमन पुरक्तुना लेकनरंबा मियामना खंगनरकपदगे माइकई कयादगी मसिंग यामलबा मियामना जेनिम्स हॉस्पिटल थोमजिलखरे थौदोक असिगे मरी लेनना इमागी मैरागी कन्वेनर टीए सुजेता न हाई लमदमस्ते लेरिबा मियाम असि इरांग हौबा पामी हाइना लेंगाकना यामना तोइना हाइरिबा असि इरांग दे लेंगाकना हवन बने ngarangsu relief camp de leiriba awana tarba mioi singi oiba mela ama siliba asida kuki gi stall ama yorambagi wahauda irang thokpada ngaire ngasi amuk Myanmar dagi lakpa asok pukuki maza ama amuk Jenims ta leke narambagi thodok asi thokle leingak na miyam gi ihul khangna thabak toba asina miyam asi khoisau narakpane matau karamna Myanmar dagi lakpa kuki maza asi Jenims ta puraktuna leke naramlibano amade mioi adugi chap chaba maming matha leingak na miyam da khangangadabani haina phungdokre प्रजा से सेना हाबदा मै हौई प्रजा मोक तो बयाम पामे मोक तो हलिस कनाना नोबा सरकार नत्राबा सरकार ओसिला पथौरांगनेबा हुजि मै हौना मरक्सिदा असिंग बोतो रिजन तो हायरागा एसीनी सिनी न मोइना हाना फ्लाक्स तौरगा थबक तो बिबे यादब्राबा मोइना हेदा तौनु कुसि तौरिसि करिगिनोबा एनी पर्सन ओइसनु तौबम थोपदो हाना रियल ओइरगना रियल दुगी मरम दो हाना अखोइदा हाना हाइबिगदमनेबा नतना मोइना तौनु कुसि तौ याब्रादे अखोइस करि ओइनु उगेबा मैते मचासिन करि ओइनु उगेबा ngasi मागी बा इचा मरि दुगी थिबगी लंगला लंजिंग पुथोपा ngamda leiringai sida sigi problem thole se kari ginoba ngarang istol halang hangali se kari gimaram ginoba akoi ni thibi haiba mi icha su dudi mai thiba phangande de hara custody demand lothari reason kari no su piba ngamde akoi oina custody demand do khoi lojharage praja na oina hangjarage madugi khongthang bu changjala ani haiba poche media gi thongda haijare isini aduna sigi poche yam athuba matamda kari no kara de kamai lakpno in detail akoi pa mai praja da in detail pibi gadamne in detail pibi gadamne Health and Family Welfare amasung IPR Minister Dr. Sapar Manjana haikre Manipur lengak na mahiroi singi career manghanbi yaba thabak amata tauroi Manipur leiriba Medical College ki mahiroi singi exam karma matamda amade kamdau na thansi ki haina National Medical Commission NMC dagi MU School of Medical Science ki din gi office na suggestion amadi permission launa ba honare madugi matung ina mahiroi singi career manghandanaba exam पांगथोकनी वाफम असे हौकिबा नुमित हुमनी मरीनी असिदा नेशनल मीडिया लोकल मीडिया अमदी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म कयादा कुकी जो महाइरोय सिंगना एग्जामिनेशन थानबा चांस पिबिद्रे हाइना संदोरकलिबा असिगी मतंगदा सेंगदोकलदुना ngarang लम्फेल सना कैथेलदा लैबा मिनिस्टर डॉक्टर रंजन की युमदा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा फोंदोखिबने डॉक्टर रंजन हाइके लेंगाक असिना महाइरोय सिंगी कैरियर मंगहनदबा हाइबसिदा प्रायोरिटी थमदुना थबक तौदुना लाकले मणिपुर लैरिबा मेडिकल कॉलेज
कॉलेज मरी की मनुंगदा चुराचामपुरदा हांगलिबा मेडिकल कॉलेज असे चाही फाद्रिङैदा इरांग असि थोगलकपने चुराचामपुर मेडिकल कॉलेज की ओइना फर्स्ट ईयर की एग्जाम अदुगा लेमहौरिबा मेडिकल कॉलेज अहुम हाइबदे रिम्स जेनिम्स अमदि सीजगिना फर्स्ट ईयर खक्त नतना सेकेंड ईयर की एग्जाम सु वादले अदुमकपु हाइबा मेडिकल कॉलेज मरी असि एमयू की स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की मखादा लेबना एमयू की माइकेदगी एग्जाम असि पांगथोकनबा सिल्ले मसीदा होलिस्टिक अप्रोच अमा येंगदबा यादबनिना नेशनल मेडिकल कॉलेज NMC दगी करी तौबा याबगे हाइबदो एमयू की माइकेदगी परमिशन अमदि एडवाइस लौरे NMC न पिरकपा परमिशन अमदि एडवाइस की मतुंग इना माहिरोय सिंगी कैरियर मंगहंदनबा एग्जाम पांगथोकने तंगाई फद्रबदि स्पेशल एग्जाम फौबा तोरकपा याय लेंगा की माइकेदगी माहिरोय सिंगी कैरियर मंगहनबा खनबल लेते माहिरोय सिंगी कैरियर मंगहंदनबगिदमक NMC दगी परमिशन लौरगा चुराचामपुर कॉलेज ता ड्वेल कैंपस हौखिबने रिम्स जेनिम्स अमदि सीजगी ओइनसु परमिशन लौनबा होनरी हाइखे मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल कनो हाइजती यामना कुपथन येंद्रगदी अखोगी ह्यूमन लाइफ अंगांजिंगी एकेडमिक कनोजी फरना बेदमक्तसु ऑन मेडिकल एजुकेशन जदा माके इंटरनल असेसमेंट अमसुम अटेंडेंस करी करी जो दरकार होइबनिना सिगी जो अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना कनोदगी सिक तौगी अमना अमुक छात्र मयाम जिंगी इंटर्नशिप से मपान तौदे सिगी यामना याम एलाबोरेट होइना अखोगी तांग 13 नवंबर से NMC से नेशनल मेडिकल कनोसी कमीशन से थाग्रे सिगी रिजल्ट नाई एवरीथिंग तौरिबा मयाम जे NMC की परमिशन याउदबा यादबनिना सिगी परमिशन जे नाई अखोई छात्र जिंगी करियर छात्र जिंगी सही मांगन भी यादे व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अखोई गवर्नमेंट की साइड की करीमता नेग्लेक्ट तौबा करीमता छात्र जिंगी की करियर मांगरजनु छात्र जिंगी की एकेडमिक knowledge later bedam kasu kareemta leite our government is for the welfare of each and every individual of our state phanana bedam mangsta akoi adum yengjalli every correspondence akoi we have the record loina lady akoi every akoi ga NMC ga correspondence correspond tongna ba duga ministry ga correspond tongna ba adu kari tawba ya ba ge have the loina keno tori manam the first year loraga second year gi do pekhazi am naksana na zo laiba planning to hoda ba yadani na Manipur University na यामना होलिस्टिक अप्रोच मा चथनबैदमक्ता चिठीगी रिजल्ट से असोमदगी नाइबनी हादना आई थमजनिंगे मणिपुर की मियाम द नेशनलिज्म अमदे पेट्रियटिज्म की वाखलो निंगथिन लेरमलबदे ngasi wariba asi waram loi haina forum for protection of heritage of 23 unsung heroes Andaman chapter 1891 की को कन्वेनर चोंगथम तोमना हाइख्रे वाफम असिंग असि फोरम असिन सिंदुना बीर टिकेंद्रजीत पार्क ता पांगथोखिबा चाम 19 सुबा एक्जाल देगी थरम मरी लेना फोंदोखिबने थरम अदुदा मरु ओइना एंग्लो मणिपुर वार्ड थौना फन लान थिंगनखिबा अथौबा 19 बु नम्फु वयलदा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कलापानी दा लोय थाखिबा अथौबा सिंगी मफमदा लेसु कतुना अमदे सेल्यूट पीदुना इकाय खुमनबा उठखे थौरम मरी लेना फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज ऑफ 23 अनसंग हेरोज अंडमान चैप्टर 1891 की को कन्वेनर चोंगथम तोंबन हाई मणिपुर की मियाम दा नेशनलिज्म अमदि पेट्रियटिज्म की वाखलोन लेहनबा पांदमदा ngasi की थरम असि पांगथोकपने नेशनलिज्म अमदि पेट्रियटिज्म निंगथिना चटनराबदि लेबाक अस्ता छेंजा थुमजा लेतबदा नतना ngasi थोकलिबा थौदोक थोगनिंगदबा थौदोक कया असिना मियाम तंगदु लेतादबा फिबम अमद लेरिबा असि थोकलमदबसु याय मणिपुर की पुवारी मुदनाई द्रबा अमगुम लेहौरगदबा अथौबसिंगी वारी मणिपुर लेंगाकना स्कूल अमदि कॉलेज सिंगी सिलेबस ता हापचिंदुना इंखलाक्लिबा नहारोल सिंगदा मणिपुर की पुवारी मयेक सेंगना खंगहनबा मथौ ताई पुवारीदा लेतबा एंग्लो कुकी वार बुना मालेम की मियाम दा खंगनबा तोंगान तोंगानबा इंस्टीट्यूट सिंगदा सब्जेक्ट अम ओइना तमलंबगी वाथो कया थोकली हाइनसु तोंबना फोंदोखे कुकी सिंगीदी कया इन लेतो पोथोबा एंग्लो कुकी वार हाइना छनजन छाजनदना तौरीनेबा अखोइगिदी चसेंग हिस्ट्री दा लेरबनेबा मखोइगिदी लेतदना आरटीआई थाबदा लेट्रेज म्यां खनग्रमनेबा अदा अखोइगिदी स्माइन फोंगा अदना सय कापी आर्ट नोदा फाजना कस्टडी दे लेरबा पोट म्याजिंगसे मसिबा कोइ मसि थौइन गवर्नमेंट लको पीते अदगा सहीदा कोइ ममांगी सहीदा अखोइ ऑनरेबल मिनिस्टर खेमसाना हाबिरमे मसलीदा कोइ मथंगी सहीदा मोइना गवर्नमेंट पांगतोकनेना अद गवर्नमेंट की प्रोसेस म्याम तौगरे अखोइ देकिसु नो म्याम लौगरे स्टिल हजिबावदा गवर्नमेंट ngasiबावदा थबक पांगतोपिरत्रे मसिगी अखोइ की वारी से अखोइ इरग लोइ लेरबने मसि स्कूल की सिलेबस ता अंगांग क्लास 1 दगिना हेक लेरिबा भावदा मतंग स्टेप बाय स्टेप सिलेबस याहोनिंगे मसि याहोनबा गवर्नमेंट अथु पतंदा अखोइ थबक लखोननिंगे अदु इतारगदी
ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ Repertory of Wari Liba Barak Valley na Repertory of Wari Liba Manipur Imphal ga kusam naraga Kalsargi Laikol Kaptanpur Leiba Govinda Mandapta Thasigi November Kundagi Kunitoi Foba Numit Humni Chupna Chatarakiba Ani Suba Wari Liba Festival 2023 Ngarang Honabi Matung in a Loisinkre Thoram Aduda Saugrakpam Hemantana Hai Wari Liba Haiba Malemgi Atay Mafam the Laitaba Art Form Asibu Yokat Pamatautai Wari Liba na Piriba Kanaba Kayadi Mafam Mapan Naide Repertory of Wari Liba Manipurna Manipurgi Mapanda Wari Liba Bu Hinganaba Chaukatnaba Hona Riba Kayabusu Tagatke Repertory of Wari Liba Manipurgi Director Takelambam Siam Kanhai Singna Hai Repertory na Khwaidagi Ahal Oiraba Wari Liba Amadi Naha Oiriba Wari Liba Miyoi Singda Piba Young Talent Award Amasung Pension Repertory of Wari Liba Barak Valley Branch Kasar Assam Su Konsilagani Haire Festival Asida Manipuragi Wari Liba Ani Brahmaputra Valley Hozai Branch Tagi Ahum Amadi Barak Valley Kasar Branch Tagi Mapan Puna Wari Liba Tara Marina Sarukyaki Loinana Sarukyaki Basingda Certificate Su Yentoki Wari Liba Haibase Ekoi Isang Samna Artist Aboy Mina Maina Liba Mina Kapin Naba Liba Aduga Numin Naba Kapin Naba Rasa Karagi Naina Liba Punatipo Wari Liba Mi Kudimakse Masik Masaka Manipur ki Pitu Karagawam Aboy Yil Pami Shida Masaka se Isaka se Pambo Mase Smaito Tomatanda Matang Kan Bidam Adu Ide Adu Unabito de Purigo Gomi Karausin amdan larpo matanda awang amdan larpo nuot ko yodami khar amdan matanda a khai yodami ko ala mathanda larpo matanda mathasi khai sakada makhada larpo matanda makhada ko yodami ali quality do sagat mi do tai pai ko wari ni de kadami wari ni ba nupa amdan lege no quality se zati ru siam mamagi literature ko ma to wari ni ko quality lege do lomagi Siram matung de koi karai se pun tamni hai wari se wari ni tu pa ru khang de the hingsa be hiram pora loraga masali be hiram bi bo ganar bi balang eraga hiram bi sudaka bede ki janni wora kane dadi bagi phangje ki ba nasa saurang lang madu sigri ka kai da hai bi hai manik saudang harmani Hira mani muktar terpune bangsi pinoi pune bangsi loi bubu da bnai da bubu ni ngani ngani to ko kusher ko mai ko ma adu bar pida ko mai ko da pura ile sumano adu bar pida ko ki ko da pa ko ni marada mame Kanglaipak News Tengbang Loop KNTL na athubagi oina kidney animak fail oiraga leiriba kaino thongkha mamang likai dege laitonjam abe chanugi athubagi oina hidak leinanaba lupa lising tara manga gi mateng pangkhre KNTL gi member amana haibada senpham adu KNTL gi active member amasu oiriba Koiro Thongzu Part 2 dagi 𝐁𝐫𝐸 na mateng panglakpani abe chanu gi damak makhata na su mateng pangkhigani haiba wafam su thamlaki haire loinana KNTL gi maikai dagi su 𝐁𝐫𝐸 bu thagat pa phongdok pagal loinana abe gi damak miyamna angama mateng pangbiu haina apel tawrakle kai khumna jaraba koi Kanglaipak News Tingma Loop KNTL gi pukchen chawraba marup gaurona haibal palising drama gi senphamasi mateng pambirapani makhata na su isan nabegi damakta mateng pambirakani haduna tapire masigi damakta su Kanglaipak News Tingma Loop KNTL gi maikai dagi amuka so hanna marup thagatsari duga leibak mayam na su matam sangna kidney animak fail oiraga dialysis tawdranga si phoba koi hingdo laiba isan nabegi damakta mayamna angamba mateng pambiyo haduna Kanglaipak News Tingma Loop KNTL gi maikai dagi kongnona kurum jabagloina kongnona haijari Amaromda abe chanuna hai matam sangna dege kidney animak fail oibadagi layeng bada leiramba landhum pumba loikre hauzik leiriba ingkhol asu mahaki layeng bada changkhiba tarabade mahaki imungna matau karamna leigani haibadasu awaba ama oire maramasina miyamna mahakpu mateng pangbiu haina apel tawrakle ai layeng bada lawingom punama pungu loikre ai layeng na wohana bada adu hingon machi chikata ngari chidi naunu pa chiki kita khangningi adu ayeng aina sikra matamda
मैंने कदाई लेहोगनी मैम Lanjenaduna relief camp sing the lady ba mio singna makuna sazaba podlam sing yona be stall hang bada kukina saba poche kaya stall hang duna ledam bathingna badagi irang hokre thaudok adu ngarang dagi hauduna numid humni chupna pangthokadaba Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM na sinduna ibo yaima sumang lila sanglen da chathagadaba Event of products made at relief camps da cookie stall sing hangnam badagi irang adu haurakibane irang thokle tawaga mafam aduda Imphal West District ki SP KSS Sibakanta amade Imphal East ki SP Dr. S Ibomcha lagduna relief camp da leiba mioi singa wari sanaduna irang adu nemthan ke thaudok adugi matang da ikaudagi lanjenaduna sajiwa fabricated house da leiba koizam saratna haikibada MSRLM na thoram asi yaunaba takpirakpadagi ayuk pung mapan makhai dagi lakpane adubu makoina lakpa matamda oirom thangde stall ani hangduna leiramme stall amade reserve tawduna leirambadagi mioi ama lakduna pot thamlamlaba matung lamhoi them churachampur biyang haina banner thechilame hairiba banner adu karamba mawongda thetlam libano hauzik thoklibi irang asta manipur lengak na khangsinadana tawribra khangna Department amana tawbo oirasu lengakna sinba oirasu kari maramgi kuki ge posting ase yol halibano haina hangbane maduda MSRLM na khangde manipur lengakna tawba potni hairabanina lauthokro haiba wafam thamke makhata na mahakna haike program asi haudrabanina matam mangna lakliba relief camp singdagi lakpa iche isal iyamba singda ngasi nongmagi oiba khusumal sagadabani haina MSRLM ga wari sanabada saragani hairakpadagi makhata na program asi haubada yanaki adubu cookie singi pot amuk yolamba tarabadi maduda thoklakpa afafattagi tekchak pumba MSRLM na pugadabani haiba wafam su phongdokhe Lady Bangasi Langasina, Lady Issue Kangi, Kana, any department, Amanabuta Woodersu, Aduga, state government, Snibursu, Haribo Posakari, Honda Hangmanera. Hangmata, the Machine government, or Pony with the Kangi. Kanga, the ship was a lot of people, but I'm going to request away. A quay on Maria Hangisi, Amahang, Nogi Poto, Haraga, Nogi Benas, Salamania. Yet, but the machine matang the Iran Horpotagi, was high Uma Pandagi, Iran, Labaduna, Osipotoki, Melasi, Hobungandri, Adubu, Benar. Tell me about the Mugi department in the Hariba Mishak Asi, when the Tiranda, Mugi department, Miga Pamina Matunda, Mujo request of Jere, Poimuena Tupama, we try a Malindo, a Poibu, a to try to a man, request away, a Kango Grace, Wojagre, a Dumayam, Piu, Bakatana, Cookie Hariba. Tatisigi, what's an ambo of Wigigi, Stone the Hangbayadaba. Aduga Makatana Karigumba, Hataba Polopata, the Machig responsible there, Nasi MSRL Lobiba, Aduga, Nasigi, Melasi, Haudrabina, Ayutagi, Matamana Laiba, is using Imabil, Sinau Mayam with the Mata, Nasigi, Havan Topo, yes, Sabigatabani, Havasi, what is Hanagana Munizuma, Hazagani having Aya on TV, Arapa, Laiba, Putongsa, the Hanbaya, the Bajinju. To the Lepiro, which department is on a Tanga Valunas in the Habire, I will hold Tamaganda, according to Simelazi, who never my Siderian. Ngasi ayuk security force ina thi humbagi thabak chathabada yamlabu khulai sing phagat pangam khre hauta khulen amadi hauta phailen biles ki mara ki chingkhong da pokhaibi yaba podlam sing yauna yamlabu khuchu khulai sing masakhang da mioi kharana lotuna thamle haiba paw ama phangbadage operation adu chathakibani haire operation adu Bisnupur district police ki team ama Additional SP Operation Amarjit Lama Vamna Luchingduna Amade DSP P Sanjoy Amasung Osis Subedar Sakti Shengal Loidana Tu Mahargit Team Amade D144 BSF Platuna Bisnupur District ki SP ki meeting Makhada Ayupung Taruka Minute Nifu Mangarom Chatpadagi Hauduna Ayupung Nipanga Minute Kuntra Foba Haiba Mafum Astat Chathakibani Haire Hautak Falen Biles ki Managnan Laiba Chingkong Dagi Magjini Yauna 9mm की country made pistol ama ICE hand grenade tara gelatin stick tara taret fagat pangam khre amade kumbi police station da masig mari lenena case ama register tawkhre haire Manipur State Legislative Assembly की तोंगान बा कमिटी सिंगी chairman की post लेरंबा कुकी MLA अहुम नागा MLA अमा अमसुंग मैते MLA अनीना महूत सिंख्रे Manipur Legislative Assembly की secretary के मेगाजित सिंह न थोक पचिरोल अमदा वाफम असि पल्लदुना हाई तोंगान बा committees कया अपन बा अमत यावदना निंगथीना थबक तौबा यानबा कुकी की MLA अहुम नागा MLA अमा मैते MLA अनीना महूत सिनबने चेरोल असि की मतुंग इना Committee on Government Assurance के chairman हाना साइटू AC की MLA हाउकोलेट
𝐭𝐲𝐸 ओइरंबा अदु हौजिक नागा पीपल्स फ्रंट के MAOAC की MLA लोसी दिखोना अनोब चेयरमैन ओइरगनी लोइनना लाइब्रेरी कमिटी की चेयरमैन हाना थालोन AC की MLA बुंगजालगिन बाइटेन ओइरंबा अदु हौजिक लमलाई AC की MLA खोंगबान ताबम इबोमचा सिंगना अनोब चेयरमैन ओइरगनी अमसों कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की चेयरमैन हाना चुराचामपुर AC की MLA 𝐁𝐬𝐸𝐿 ओइरंबा अदु हौजिक NPP की ꯀꯛꯆꯤꯡ AC की MLA मयांग लंबम रामेश्वर सिंहना अनौब चेयरमैन की पोस्ट असी पाइरगनी हाइरे निंगसिंग BI मे अहुमदगी थोगलकलिबा इरांग अस्ता तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कुकी की MLA 10 की मनुंगदा MLA अहुम असी यावरिबनी लोइनना इरांग असिना हेक हौखिबा नुमित्तगी लेंगा की थबक थोरम सिंगदा हाइरिबा MLA अहुम असी यावरक्त्रिबनी कपलिब सिंह मोमोन मिनोक तमहंसी हाइबगी वाखलोंदा हौकिबा नोवेंबर 3 ता कांगचुप चिंखोंगदा कुकी मिलिटेंट सिंहना काबलकप नोंमैना मियोय मपन सोखिबगी मनुंगदा कांगचुपतगी फयेंग हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप दा लेरंबी इबेमचा चनु रिम्स हॉस्पिटल दा लेकनरमलगा नोवेंबर 13 ता लेखिदबदा महाकी इमुंगना नंगहौरिबा अवाबदा सरुक याबा ओइना सोरार की मतिंग ओइनबा लाइक माइंडेड ग्रुप LMG मणिपुर अमदे तप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन म्यूजिक टाइफुमना लुपा लिसिंग 13 की मतिंग पीखरे तेंगबांग खोंगचट अदु LMG मणिपुर की पब्लिसिटी सेक्रेटरी राकेश नौरेम अमदे टाइफुम की मेंबर गोपी मोहन अनिना चिंखे लोइनना LMG मणिपुर की मेंबर कुंजेश्वर मंगशातबम शरद पुखरमबम सुरेंद्र निंगोंबा देविकारणी फुराइलटपम सुनी नोंगथोंबम अमदे परिहन मैसनामना सरुक याखे LMG मणिपुर की सेक्रेटरी ओजित सोरोखाइबम न फोंदोखिबदा पिकलिबा चाही मरी फाद्रिबा मचानुपा हुंदोकलमदुना इमा लेबा की दमक थवाइना पोंथा पिखराबी अथौबी इबेमचा चनु की थवाइना मपुगी लेकोंद इना चिकना लेबा ओइरसनु इमुंग असिगी का हेन्ना नुंगाइतबा अमना क्लास 9 खक्त तमलिबी मचेना पिकलिबा मोपाबु ममा सकना नावयोक नावकोंदुना लेहौरे मचेना लरिपु तमगद्रा युमगी थबकपु होनगद्रा हाइदुना वखल पोटुम पुहौबा असि यामना नुंगाइतनिंगाइनि हाइखि कोई आंगांग से मसी चाही मरी खत यावबा अदुगा इबेम मसिना कोई क्लास 11 कम काबनी अदुगा माकी मखा नावबा आई काबम गलेरी तसिना इमुंग अमदा ममा अमना मनुंग तम चादना लेखिदबा बसी इमुंग या चौबा अहोबा मनी तसिना मचानुपी असिना ममा संगना मचाजिंजे नाकोनी खल्लुबदा कोई सोशल मीडिया दा उबदा तू जुंगा फावी पावगी मरक्ता नातेन बब्रे अमतंग लोमिनसे Welcome you all to UNAPO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko loina da hinlibasing thamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamle. Khong hamba nungaite basu numit mangani gi manungda fahan bangamle. Pile saibadi nungsan nabasu chama da chama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu thamagi manungda fagat han bangamle. Pumnamak natural oy ba hidak makalna laying jabani. Hakchang da sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chabagi mathaw su tararoi. Hena kupa parol gidamak ngasimak langsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. ब्रेक की मतुंग तरामना उच्चरी मखा ताबा पाव पिजरी था तरे सुरक्कदोरबा लान असिना चाउना चैना पीरिबा मोइरांग कॉलेज की A ब्लॉक अमदी B ब्लॉक ते लेरिबा इनमेट सिंगदा JCILPS की कन्वेनर फुलिंद्रो कोनसम लुचिंग टीमना लाक्तुना निंगथम की फिरोल सिंग मतेंग पांखरे तेंगबांग खोंगचर अदुदा फुलिंद्रो कोनसम ना हाइखिबदा पीरिबा पोट खरा से यामना ममल यामबदी नते अदुमोइनमक निंगथम थागी अयिंगबदगी खरादंग ओइरबसो ngang ngамgani रिलीफ कैंप द लेरिबा मियामदा ममांग दसु मतेंग कया पांगबा लेख्रे मखाताना सु मतेंग पांगनी हाइखे
rehabilitation settlement tongna program government yam fazana madigi tangai fadaba madigi facility mayam to madu pina nabagi already koi pressure tawjakre aduga hujik laisina koi ariba khara dumba bulen clot winter sang pasida thengna ba dugumba ingbagi khudong tiba chinga to angang to gara andoi gara madu kitang facility to madu phangna bagi dang ta koi ngasi se amu hana koi material kharjiga koi purga lakchabani lakchajiba pot kharje masi taram lobi galoina na khoi gi dang ta koi lepi loina samna sathi ba sumba crime the committed to riba kang ching se masigi mathakta government chap chap action lokatna punishment pbu haibasi masu ayeng sigi sungba matching the post in thokpaki toram masida kudung chap lorga masima tamjeri Master Tambagi admission process asi athuba matamna mapung phana loisil handuna athuba matamda 2023-24 session hojriba department singi session hawannaba musuna taksilagani haina Manipur University Student Union na thadorpa cherol amana haire Manipur University Students Unions amadi Kanglaipak Student Association ga loinana mahairoi loop taru kangarang apun mamifam ama famkre MU the oirakliba fibam gi matangda university asibu hena fagatna bagidamak KSA na pukhalaki wafam sing adu musuna taramna OA amade makhata na su mahairoi singidamak MU bu hena fagatna ba mangjauna na musuda khanghan biduna pirakpa suggestion na traga opinion na traga ideas na traga information sing musuna taramna okane loinana MU gi hena chawkhatna bagida mak musu amadi mahairoi loop taruk na faminaduna university asibu awang ba thakta pukhatna ba wakhal taminare loinana university asta leiriba amodpa amadi asoiba khudimak makhata na thidoktuna hena akan mamileng changlagani haire aroi bada maroiba pawmo na pizare Tauda Assam Rifles na Burmese cookie asok pa ama puraktuna layeng lamba thengnabadagi miyam na hospital da thomjilakre Churachandpur Medical College ki mahairoi singi career manghandanaba exam pangthoknaba National Medical Commission dagi ayaba amadi pautaklo na bahonari haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapar Manjana haikre Miyam the nationalism amadi patriotism gi wakhalon ningthina leiram labadi ngasi wariba asi waram loi haina Forum for Protection of Heritage of 23 Unsung Heroes Andaman chapter 1891 gi ko convener phongdokre Hauziki oinadi matang asida notice window na pizaba paw loisinjare makha taba paw gidamak numidang wairam pung 5 gi English news meeting tabiyo